Sekelompok tentara Ukraina dalam keadaan berbahaya. Salah satu rekannya yang terluka mengharuskan ia segera mendapatkan perawatan medis. Dengan menggunakan sebuah gerobak, pasukan Ukraina membawa rekannya yang terluka ke suatu tempat untuk mendapatkan pengobatan. Video pendek yang direkam di wilayah Artemovsk Bakhmut itu kini ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 5 Desember 2022. Naas di tengah perjalanan mereka mendapatkan serangan dari pasukan Rusia. Dengan sigap mereka kemudian berhenti sejenak dan sebisa mungkin mengambil posisi agar tidak terlihat oleh pasukan Rusia. Setelah dirasa aman, mereka kemudian bergegas melanjutkan perjalanannya. Namun serangan kedua lagi-lagi datang. Beruntung pasukan Ukraina masih terhindar dari serangan itu. Dan tanpa berlama-lama mereka kemudian kabur melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang dituju. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах. В районе населенного пункта Деброво Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования. В районах населенных пунктов Григоровка и Марково Донецкой Народной Республики уничтожены две противорадиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины. Это 9 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Житновка, Краснореченская, Гончаровка Луганской Народной Республики, Старомайорская, Кирилловка, Никольская, Новотроицкая, Благовещенка Донецкой Народной Республики и Ягодная Харьковская область.